60 miljun persuna madwar id-dinja jinsabu maħruba minn djarhom minħabba l-konflitti, il-gwerer u l-persekuzzjoni. ċifri ġodda pubblikati mill-Aġenzija Refuġjati tan-Nazzjonijiet Magħquda juru li s-sitwazzjoni hija waħda bla preċedent. Il-Kummissarju tan-Nazzjonijiet Magħquda Refuġjati, Antonio Guterres, qal li hemm bżonn ħarsien u tolleranza lejn il-persuni f'din is-sitwazzjoni. This report shows that we have reached the highest number of people displaced by conflict ever, 59.5 million, and 16% more than last year and 60% more than a decade ago, which means that this is a situation that is getting out of control. Kif mistenni l-gwerra fis-Sirja li bdiet fl-2011 ħallit impatt kbir iżda ma kinitx unika. Ir-rapport juri kif dawn l-aħħar 5 snin minn tal-anqas 15 il-konflitt nibtu f'pajjiżi differenti u affettwaw il-ħajjiet tan-nies bil-maġġoranza tagħhom seħħew fl-Afrika. Is-sena l-oħra biss kien hemm madwar 14 miljun persuna li għaddew minn din ir-realtà kera. Xi ħaġa allarmanti li wkoll ħarġet minn dan ir-rapport hija li aktar minn nofs ir-refuġjati mferxin mad-dinja huma tfal. The world became a mess. And if people think that humanitarians can clean up the mess, they are wrong. Is-sena l-oħra kien hemm inqas minn 127,000 refuġjat li rritornaw lejn djarhom. L-inqas numru f'31 sena f'dak li huwa prova oħra li soluzzjonijiet mhumiex faċli. Guterres jgħid li l-aġenziji umanitarji ftit li xejn jistgħu jagħmlu. We no longer have the capacity to pick up the pieces. More and more people are suffering, and more of the people that are suffering have no chance to get protection or support because we no longer have the resources to do so. Intant, wieħed minn kull 122 persuna minn madwar id-dinja huwa jew refuġjat jew ifittex ażil jew inkella sfurzat li jitlaq minn daru.